Wakomor mlio obonze na nanyi mlio hondani tosa na salam juhanu sasi hondana harma enkwetso ya hatu ya heo mfumo usikwale unu rizibiti nukto nzima jakume ukanga rjore je harma mjimliso wa matangazo kwa ufanyiwa ne waziri wa he mahkama burtuanza rambe na kama habala hazu kiwangu Ibrahim Barwan wazir jaye Hamada Shafi hatekeza makalma ikao nari zibiti nusu harma makalma yanu haone sawhadali kaya nari stahilani garjo jarma kwa tsoyinu rimonese e tafsiri ya masteh ya mstahilano haone satena kaya na mribuli yesisirlo harma ezi ri timizi rilezi risterehi hata mjohuja hisi namna mdo kufahamu harma ezi zosino za kinamje uka hundu maele nusungo do haleo wala leo na mbeka na ribaki na mbakata maudu ka hundu maele ya sam nyinyi mjemle ngasi harmansi ngasi harma mondo sonsi yoka juka namna uka na mribuli yesisirlo harma yezi rino njizi hata rikure mjemje maudu banyu mjemje mrenge yosi namna ikokiri ngabo waliu harma yezi wende sawa ensi na waliu harma mazama kinyume watundao walio na dzito harma enamna entiende sewao wajua mbe ezendao ndo nane zendao nai yonde tafsiri ya mulisonti bwana waziri hadi haone sawa jautse na kaya kamna ujua hamba kaya narseho nziani mwambeka mimwizi alafu mimi ndingo zingara uwezi ni mratsi ni ketim zingarani garjo muzisa bwana waziri wahamba bande ndingo siha uwezi wangabi wa wasiha ranzidi wakati ulo waziri garjo jarmali swala dini yarambie mananga bo wandu wenji ngabo hazinje lazima yazifanye ismi ya waziri hasa waziri wa mahakama watunanga omwiso lemwana hatu Aisha ikao harala hitwa hajuruhilwa ndo harma omjiwezi hata mpaka leo haulawa hafua vulizo isimani hata mpaka leo bwana waziri wa mahakama nane waziri wa zabazani kamjashindo hunda makatili kao ndo waua mwana huo hapo kama nzonabie bano waziri ngozingara mba waziri ngozingara ndo razida na Obama ndo waziri ngozingara garjo hujarma enukto inu rimonese waziri tafsiri ya ukaya yene ngozingara owezi yarambie owezi kao hawazingara hadi hamba tena wajau makaya NUT hanza investiture kaundo juko fanya oshawa na rohensi yeneza hemwali ngarjore jaitena harima emakalma yanu de nukto ka ngarjore ngarjo zingara harma enkwetso leo na rinjenziana wazir hamba kaya narstahilane bwana wazir na rejai harma le kalma la mastahiliano hilo ngilo tafsiri mkuu kabisa haswa kifalsafa miti mdo falsafa nshata na ujayo na ritoba ki harma tafsiri kwa ngarjo ile wana soti pia mastehi ngela dhimo ya kai harma se panezo mbili mastehi yoka juka pade nzima ngela dhimo unistehi bangu ni ustehi namna jejo ka ustahi bwana waziri jai Hamada Shafi na sisi ndo wando sinde mapatro hao si wa Komoro ngari riuti hazini ngari ulibao hena mwezi ili ulifanyise hazi ili ulifanyili hazi yabo ngarjo huseye kai haziyo gefanywa namna ladhimu ikazi yoke tufanywa namna ladhimu kana huseye ani wewe tido hanza kasisi rustehi shawe wewe kuturiste ngojobana hena wakati urongona mna wanzao dawana humedi msaidie na beno mlitoza adabu mdiwa za kasisi sidere mdiva oni haina mwezi yabo kama turiste ngama nzori sisi limstahini shanyi kama doriste hadani geladhimo mliste sisi maranya wa Komoro hauka ngamri rumishao hauka sidere mdiva oni yabo mastehi geladhimo nyinyi ndo mlistehi ndo jua namna mrongo wao kama nga mrongo zao mapatrowani banu wa Komori wanu ngasibani ruwarumishihe ndo wendini mrifanyila bo jai ranzo kati mlo waziri hata ndo dazibi wafanya narja harma ya actualite makatia miso yanu harma emiji hatu ya bangwa ya hambu na singani isaihe ya maji tafsira bahindo loka emiro maji ka ungi harma le bavuilo isi vuwazinyi emiro maji isi harma le bavuilo emiji ya maji pia ani yode tafsiri ya madhama na wayi madhama na mafisidifu basi handani baja upepo wa Kenneth harma Kenneth mwede hata mbungu za emishahara huwa ndo hazi heni mdo hazi ya kwali waziri tano mumrenge 10% besezo ziuzili pesa ya umfanya nungo hindi kabati manungo kwa umafanya mundu na misaada tena kamtina nungo mafanya omwiso tazinu wa Komoro wali harma le bavula hambu wa hiyamaji emiro hiyo wali honevu wa inji iliyo harma ensi makatiano itoga za emiro hiyo roha hozitandani hayo isi hiyo umijini
iyo alama yone sawa ya ntika oketi na madhamana ngamjoka gari ya shio harma zisiwa izo iyo ntikawe haina wakati wa ulanga nga urinditsawe ezisiwa hizo ngelazimo bake hazi ijoka ya daima harma namna ya kuhifadhi emiji ne mabavu ne bahari ngabo miji ilo karibu mwe bahari ngabo ne miji kao ngiyo karibu ne miru ama jiro emiru ama ikaizia yozia hamuda bunge lazimo nyinyi wa hazi wa serikali ni daula mfikirika banu emiro yinu yoja usiku engara ngao azma hindini ya utongeza emiro yinu isihi rihifadhi wa Komoro ne zama za hao izo tsingo za musuni ngabo kalma na shizungulamba gouverner se prévoir yabanu jaye kwa ndostahilwa ndabo wafanya ngo ndi za ustahilwa kufanya ngo ndi za ustahilwa sababu kutushindo chapare washidi mathalan uhani kutushinda ulekeza namna yokaya emiro ya majilio harma engazija haso ngazija na mwali hondo ha miro ya majikao yo ufanya hila haku ya ukari hondo namna ka emiro ya majinu itini wabaho belu tunaramba kahini siku tunaramba tsibility ta belu home jini atu titra ya dig beli hena wakati tunaramba titra dig home jini atu titra dig home jini atu titra hai yabanu omji wa Komoro fumuli ba ibo belu ngemi jinu ilo na miro ya majinu tiyo yasiha bangwa na singani kama dhamana wa kweli inuhazi yakalazimika ifanyiwa kablia ngifanyiwa uhazi haudaima ili emaudu ya miroma jimwesi emaudu ya bahari ya harma imijimi jama mtsara mjini mathalan enga tuko ufanya wendi izo tsinongo za mafiri shani bojaye shango jokensi yabo ulwa bahari ustahilo engo ustahilo na bofanya wendi kufanya wendi tuko ustahi mastehi ngelazima ufanya ngo tuko za ustahi ikakuja saint na ustahi ngwanzo ustahi na nyinga muhibiza nyi hakika Garjosa monzenya na bekanyi wezi muhibize vote. Inga tutosta mrumwidzi ya hiba vote bojaye. Mrumwidzi ya kastahilwa. Gamjoka ustahije bojaye na hurange mrumzade ya balai rumba shaja bilton de vote. Yenda akawzivur za harama ir. Mzade huo kuja mfunga na uhamba mwende uzingaro wezi uo mwidzi. Mfungu kuja mfunga. Entwararu mumnome nge konseye wasu manazaki. Halafu kwanza ruste. Kanabjo ustahi bojaye. Hauka mastahi tine namna hiyo. Ili mduranda nai ya ufungwa. Hukana ustahi bojaye hena namna hiyo. Mastahi ngelazimo ya kiharama separizo mbili. Ni stahi ni ustahi. Ani yo haki hangu kale huku nihibia. Ni juona beka hunihibia. Haya. Kwamba kawodo zingara wezi. Mwiti wa mzingara do bojaye. Mwiti wa mzingara do. Kinyume uwezi wa zingara walaho prison huwabulia. Ngwacha wao hena usiku uenda zao. Ranzi waziri wa mahakama hena kama. Prison ivunziwa kadoga. Maprisonye wacha waende zao. Yongena tafsiri. Na hiyo mahala huju wao ukaihu tishia wala bwana wala siku sadimu habari hamba yewe na mlekeze ho mjoka henda ho prison mjoka henda ndio mjoka rejei ani wewe lazima ke udemisione parce que wende dhamana wa ze prison hizo hena usiku prison moroni ma prisonnier kwa chawanda zao na wende dhamana wa prison hiyo harimna nge prison mwinika shirika la nafsia ndo walijereo ndo wajereo prison alafu hena usiku ma prisonnier kwa siku chawanda zao afu mwanzo kenti harma biro na latabu ndo hariri uste kana uste hauka kutufanya hazaho namna lazima nane mapesa ya unrao mapesa ya haramu rao ndo mda lazima mshughulihe neze tabu za hena usiku za hawa Komoro abukana ujo msahini haya kwamba ndo zingara wezi amreje haramati katika habari hamu mukadima mwana hatu Aisha mwana hatu wa Shimwali ya violewa ya ulwawa yenda ya furizwa isimani haramu mji wa Moroni wandukono wa jesa tunaishwa tampaka leo bojaye kuja shindo wa Parisa shaze vava za haho ndo ndani mazingara razida bahari razida hamba kaya kabla kwa investiture ndo ndo wazingara Obama habala faiza mnyanya habari wanafanya signature ani wao wezi wazingara Obama na razida sha emidika warahi twa mwana hatu Aisha warahi twa mwana hatu Faina warahi twa Faisal na muti no wasaya warahi twa Fahadi warahi twa Ayman wao kutushindo wazingara hiyo ndio haza wala mfanye bojaye halafu ngo jombe kari usle kana ujo usle hena namna hiyo halafu ngo konsudo habakaya eni tuhanza investiture na juhanza hemwali kana hada mwali NCE yo uzaba ndo yinyo hafu na sinanyi nyinde mlo harma yazile osha maudu kamjoroha na nyima roha maudu ngamwambia ndio nazida pale nabo yo kakati amanda yanyi kartume na seni izo nizo matuma ngamjora da honufu ngamjora je honufu hizo mradao ho wizi mufanya ho ofisi defu mufanya ho mastehi yao yo kanza kia maze parizo mbili ni stehi vangu ni ustehi
ambao kana shamasha siasa ukana mchele wa siasa urengo mchele wa huwa wende utsanganya na belu warajina watone walone mchele ya siasa hako na hambaka izofanya uzoti maslaha hakina ukiri mpaka wewe urenge ya wende utsanganya na belu kabo warajina kwa tina fursa na haki ya hamba ugizi wafikirio harma enamna inside si wao haya wanzuri ustahibu waziri wa mahakama baka mfanya process rabo ya sambi na salamino wadunga yao we waziri wa mahakama ikawa uende de dhamana ikawa unge lazima utunde ili mahakama yende harma eze kawaida za lazimu ya proseinu isai transiani huundri harma madis daone mrikao de mwana damu itimbi wa proseio bashar kiwan harma mahadisi pari en plein procès ya affaire sambi halafu ngo jombe karibu stake hiyo ekimahakama harma sharia ilo dhambi kuu kabisa sibahi lafanyiwa ne waziri wa mahakama hiyo harma tikao hiyo jistei ilazimike udemisione kurudi hube ufungwa hani kazafanyiha shau jango konti harma na tabu na mariste ngana stake namna je bwana waziri kana jo hustake namna hiyo na kujafanya zoka wewe stahilwa kinyume hufanya zokaya utozo adabu na kutozo adabu ngwambiwa eza kweli eza stahiki kuna ujoka waziri wa mahakama ngabo mahakama ya bulahusu afera muhimu hamada yinu undihe harma mahadisi daona emanada mikaudo itimbi harma afera hiyo basharkiwa ili umtsahe ya je yafanye ushahidi au yafanye ushahidi wa rabo ekimanga hamba subordination de témoin gojue tafsiria yao halafu ngojorobe karibu stay kana ujahusta bwana waziri harma mrongo hamadi hizo za mafitsa malizo haya enzi hatu ngabo phobie hena siku ukatikiki yakayabo mathalan riwone swa phobie uparo zingara wandu waze phobie riparo ambilo ka emdu ya chanize phobie zinu imdu fulani kajapa wondo wedi wajo lazimu wazingara bojaye shatira sidana ubaba shati mtu afanya maandamano wabonda bozo kanari hareka mwanzo afanya maandamano mrube habarua au prefecture sa autorisation nabi dobi emdu yafanya barua ya autorisation ya kubaliwa henda mna hiyo ngamtukuru ndawo natiti mtukuru na habana si wana hanyu mdora raba mafisi mwana banongo za rabo anikana kinongo hamalizo bwana waziri haya gabo ndo wakomori wavumbulo amadzina hao yavumbulo harimo anketi kuu za dunia pandera purpose za usurogo za mapesa za wizi na konti za bulo akinai mwana wazali fatu na wanwasa yaborika hulina wewe waziri wa mahakama uhunde namno ka ezenongo hizo zibabulo anketi ilibake uvenufu usu wandu wakomori wavumbulo harimo madzina hao yavumbulo harimo anketi kuu hamada zinu netoka sumu alafu ngo joketi unamba ngwanzo mastay kuna huna mastay hauke hazia hakusifanyana namna radhi we mera mfumboni yakauhibese voti hufanya mbano kwendi hazibitiwa hashtakiwa kabati naruste namniste kana ujahusai bwana waziri kana ujahusai kwa kutufanyia hazao namna ladhimu kana husehi mastehi ya mru ya hunda ya mru ya merite shizungu kwa ndio stehilo lazima fanya hazao namna ladhimu lazima mzade wala kahiba ya balashe rumba yafungwa babuloketi lazima mera mfumboni wa yazingarwa iyo de masa kama ngojo yafanya ngojo de hazi kama ngojo yafanya rustei ngarjo useka mfanya namno ka nyinyi mazama namno harma NCO muhunde taratibu zoka emiji hatuka wezingizi wa nimiro ya maji rihunda namno ka emiro ya majinu ihunde mabaho ili isecurize emiji hatu hiyo kamjazifanya omwiso sasa inuzi jirileo omji wa Singani na mji wa Bango la Hambu uhamaji halafu ngojo beka na mistake mkamrege amrejei baja misaada ya Kenneth upepo wajiri hiyo badiba mrenge mapesa honda serikali kamtina barongo kama ifanya na mustehi ngotoka ustahije kozi bwana waziri usose harama ngoza mafiti za mnyanya na kutina ufanyao haya ngombo sina kaya na mrohemu nzanyu mwali kama na mwali bwana waziri hau larinyo banganyi na makartasi utiri hadaye mutibili usoba kusina makartasi jutafara hatu kwa makartasi kakutina utina makartasi ilimjua au Mustafa Seche akawadi atahaja farata hata inuma kume ya suporo buliwa au ya suporo ni kwa visa au jahunu yongera tafsir shaina siku juo jahunu ngamjuo jahunu nyima waziri ngotipia alafu ndo jambo na bekami tina makartasi ai ngo pashojo jahunu ngo pashojo jahunu kozi bwana waziri utina makartasi ngamzabo ya haba Mustafa Seche akawade de hanza je farata hunu makatima atobuliwa hapo yongera tafsir eka farata kwa tunika Mustafa Seche visa uja farata ngomnika oni ngombulioni mhijana wakati alafu ndo jambo na bekami tina makartasi ai
yaboje gamjao Faransa la linyoe ni malama nzao kama ndao haindi hakamrengeshe sio kama mshatu mshughuli za Faransa Faransa kwa mbulani mfanya zama zao mwepashia na nyandu kao mkubali yokaya hari bahari hatu ya Komori wa Komori wasijua zungulia rwe bahari mwiso mfumo wanamsho hatujuzi waheshe sio shamwali mfumo harma bahari ya ulanzuani hada maori ni majeshi wa Komori kajafu mwana majeshi wa Faransa shawa Komori amadasi ani ezino goizunga manzo hari ndo mstahini na mriste engari mstahini yoje kana jo mstahini bwana waziri ekanga mfanya ofisi de fama do harma nti kana jo mstahini estehi yo meritewa Ilijo mstahini kebanu ngam hafiri hao ni maisha hina usiku ya huwa Komori. Ilijo mstahini kebanu ngam shughuli hao ni zetabu za hina usiku za huwa Komori. Shati do mnyanya no ritulezi bi no rimenase na baka mtina mfanyao. Nge bwana waziri Karadhi kanzari ho shelezi zaka mastehi ya huwa kado dekretewa kimanga ya umru ya meriti. Na hakika kamtu merite mastehi nyon kaudo rumao entiatu inuma ha minane ranza subana zali ya rejei haka mfisidisha yenti giyo harma tabu yenti giyo harma ufisidif na yika mtina mfanyao kabati shiliyo tinzia timaji timwenje tiwa hai miromaji isani sosiha ngejo uzube harma emijiyo da omromaji ambao mnapesi ni lewo bangwana na singani abo bawo omromu harma shosangazija ambao mnapesi tihalao bawo jula ngojo siha mwali zemvangizo haku emajiti na yasihi mwali genyi nyisi kale shanyindi izo mafayana zi harmati kawa mzamuru kagasi harmati yazisiwa yabo ulanga hena wakati ngauri tiyao harmatabu ngauri shanga zao yabo bola dhimu wanangoza ya azma za ladhimu ili ema udu kama jiasi ema udu kama bahari juha moihe yabo junga toko fanya ani izo tungo za muhafirishani izo muhafirishani mnyanya wa mafiti investiture na lalike maraisi watijua ngabi kolera ngabi hadisa ya kolera iti isai ibashi ya bontiju mkamda azaka mdaka uzaba abaha ngamzambao ngambrimena soka mdoka wabaya Misiri mbaye na mashuri na mbaye hata mheo binguni na mbaye hata investiture hamina muibaya mtifanya ikari wasuli darja hamadi yo ukanti harmanti hatu mramba ka mhundu na tartibu kama mwana arimwana na paludisme kabati paludisme mwali kabati paludisme gazi emana mcho wana tartibata mwa wana kabati batire jai kolera harmanti yo hindi batire jai kolera harmanti mwa baka mwana na paludisme na mwana na kolera tire jai na mwana na mwana za peuzi tire jai hamadizo ekako elinga mshughuli hao nensi yo shika mtina za mafisha ngasuma na zalinga dahu wakomari ngwafa kolera hajuange zange ngeti Tanzania unumfumo wa biti hangamiza mapesa na batari na bwa Komori ngwa hakolera hizi tingo za mwafilisha akeza mwafilisha tindwa Komori za mwafilisha tindwa Komori za mwafilisha ni mafiti halafu jojo rabia kama ndo mastay kamwarejezo kozi bwana waziri karna udahumsahine kaka mturiste ne mas no humriste hanyu do mrifanyilia izo kao do zatongeza mabaganyi madhamana do ushughuliha ne maisha haina usiku ya huwa Komori kazi mwezo kasumkini haniha jambo tuka msahinije habari waziri wa mahakama hena usiku wana wakomori wajuru lao wanawatiti wanawasho majinru wao wafanya ze krimizo kabati hata mzima wa mzingara wa mzibiti na tuonengea afera mwisoma ndo yahe mwanamshe wa ifaina Aisha noso maka mja mzingara kazi jamzuri shani kamjona kazi ndo ngonziro zinta ndo zahura wakaja rola hitwa mahala safari ni hule duharma omjiwezi shay service secret hanyu ya fakri mradabi na solahu do fanya mafiti mwetabisha ma position no metesure kutu na si na heta na jao shanyi kamshiru tsama criminal hamada wan de just hibo jaye kwamba wazingara wezi eka wazingara hadisi ya Fernaz Raponzi wandu wa serikali wengi wavumula harma ya wazingara ndo nenge mwanamshe huo wade mwe hansi bahano aditsena ngemkishoka haditsena hado violewa umhale kaundo ya kaya yodo mana ha wakawo uo mndu yafungwa uo prisonnier mathalan namna jeka prisonnier ngu violewa umhale kaundo yaliyo halafungo jodo Bakari Ustahi kanambia bwana waziri ka mastehi ya ukadekretewa ngujo kansi yabo ndo bari Ustahi shaka na Ustahi mwanadamu yeye ujistehi ezi tuna za hanyi tusunga rimstehi
kamti har masito za uchungzani mstahini kamturi staisi wa Komoro ngamrongoza namna mwanzao na nyika mtina mfanyao kamtina mrifanyao na singa mlimliwao ni hena mwezi afumna bakari mstahini kana mstahini afumna barenza tumwali kananda mwali ngajoba ngazija ajoba Komoro ika mfano kwa kazi ngarjo zaba kama kutoka investiture kama bafanya wizi wa vote kanga wizi wa vote kavo abo kama investiture abo ndo mahakama wando jailana wando shawiriana wando namna ukaya wando shawiri la he omgogoro wa siasa unu haja baada ya vote za zinu engar fanyao izo ndizo ndio msahani kwezi wa Komoro hasola nyima sapanga wa siasa ranyimlo harma yezi ranyimlo harma opposition asumani ketu tosha udopo wando hao jambaka na mjer hadisi yutizana namna mdako hamba ambapo ngorongozo ha na baki mahadisi ya kweli ya jobula baina ya hatu sisi wa Komoro na nyimlo harma yezi na nyolo amaza makinyume lihundele lao la he etabu yinu na ledala ulinu tizamba linkalaula wa na wandu wobonze ledala ngela lazima likela shikomori la solution à cette crise doit être comorienne si Marekani wala tini européenne wala tifaransa hakawa ngwanza faida zao za kinafsia wajusadi yazali akaonde utotongeza waunde ze faida zao za kinafsia ngarijoka zaki fubane kwa jiso ya mabiani kaya ngarisheza bwana waziri ka master ya umru kahulu master ya umru merit karna uja Hussein au kuturiste karna uja humsahi ni madhamana kama mabanga mali sawa ntiyo na nyika mtu staisi wa Komoro kamtina mzifanyao kamtina hata mbano ngotoka watu kama mfanyao yensi yanga 100 alafu ndo msahi ni karna uja msahi na bake adabu ya ladhimu na bake master ya ladhimu rijo stahilana yo katiyo ngarjo stahilana ngenga kaza kifu kwa tuya tuman leo garjo na tena kwa tuya jao ya satena informati jao hata paka na abu salam marhaba meji. Assalamu alaikum.